Sizni Allah Teala'nın Allah selamlayman. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu diye. Rahmet o'zingizning vaqtingizni sarf etib bunda keldingiz. Mana bu ulu zo'r bayramga. Neslim bilen gururlanam. Мен өз нәсілім білән ғұрырланам. Семья – это моя сила. Шуңа күрә минем гаиләм, минем эшем ул минем дәүләтем. Мин гаиләм белән гурурланам.